Atalo fatu i le ngang whaaloalo i lau mai moa mai fo i Samoa i le nei fo i tū lau le aso le asfarede le nei wha i wai whaiva matiute mga luenga le nei fo i asa whai ngā luenga. Ia, ma lor so i fo manuia, ma lor fo le langi mama, taua tai, mai se fo i o tātou ngā luenga uma sa whenga yeisi o tātou o tanu. Nei fo i wha le tau aso i a mga luenga le nei vai aso vi i le tua, e le nganga maulunga i a sa manuia me uma i le alo whaiva o si o tātou watano. Pia lava sa tātou ngā rue ai, tiu te whale malo, tiu te whale ainga, tiu te whale kālesia. Ia iei te tununga o le lofa ma le aola vea i o le tua o tātou tau nuu ai manuia i le whai umore nei vai aso. Whatalofa tuai, le ngang whaaloalo i lau mua mai Samoa. Samo nei mātunu mamao po o vea foi le upenga ta wha ilangi o mō mai eili tātou porkalame ma sani le nei. Ia o le talanoanga i le taitai o le mālo ma le au whasalalau. Atalofa atuai foi le paia ma le malu maulunga o tātou o whasalalau i o na vaenga i sese. Televise le tionu spepa ia o whea lava le au nanga i lunga o penga ta wha ilangi. Ma lorso i fo manuia. Ai o le whaawawina leo tātou por kalame masani as whalere taitasi, wha maruru atu a whaisi tele le pisi le nei aso. Ua tauti leila i titi ele tātou por kalame. Taupu mua o whaiunga sa whaiwina le kāpeneta ilan fontanga masani aso lulu. Nai me taupu mai o io mo le sirifia le tātou atunuu. O le whaiunga ua taunu i er kāpeneta i le whaamautuina, whaamarusia, mai se le toe whaamapueina o le ofisa o le loia sili a le tātou malo. E mua o leo o whirifiri a lo ia ma le whaamoemoe e whaatautoina i le vai aso fau le asonga fua a sau nei. Le whionga ia maunga Precious Chan e vea ma tātou loia sili a lo ia mo le tolu tausanga. I leta penanga le whirifiringa o le whionga le te maitai loia sili. Ua tāpe nai le ofisa o le loia sili ina ia toa iai si tianga mau o le lunga. Ai mai se le wha mau poponga e tala whenga iai. Ina ia toa mai le ofisa o le loia sili i le mea te tau o na iai. I lona tūlanga lo ia, i lona tūlanga tau aloa. Ai mai se lona tūlanga ato toa ina ia mapo de lei ma ia ato o toa le au whenga luenga e whai o le whale, au le ano whale. Mai tauina le taimiri nei ia o le tele o le au nanga whalo ia. Ua na o nai taimi lava e whenga luenga i le ofisa o le loia sili. Ia o na ngā irola ia e whenga luenga inisi o mtanga luenga le malo, whalapa tonga le malo. Ia o le taimi vo i lea ua tuu nao ai le ofisa. Ma tūla ia i taimi e tuu fesili ma tau whaatali le malo. E ala i tūlanga o whaiunga, whautuanga whaatula whono. Manisi o mtau pul whaamsinonga e tau ave ai tiute whaaloia sili. I to tonu le wafa whenga e le tau singa o le ngā luenga, whaale tūla whono i au nanga ale matanga luenga le loia sili to tonu le tātou malo. Ma lea wa mai ai o na whaatulanga nisi o ia inga whainga whaavai fau. O loia uma nei sa i to tonu o mtanga luenga whala popitonga uma le malo sa ngafa ma le ngā io ina o lo ia tuto o tasi i to tonu o matanga luenga uma le malo o le atu e whaafo i uma i lalo o le loia sili. E tapena ai le afu atoa ma le tu tino atoa o le mtanga luenga o le loia sili. Ina ia tu whaatasi umai au nanga tala whea ngai whaale tu la whono. Aewa ai atu atoa ai le tautua ina o le malo. I tu langa tau whautuanga tau tu la whono. E mata atu nei la le wha moe le wa iei nei. Le a le to e whaia ni lo ia i to tonu o mtanga luenga te itasi le malo pa la whala popitonga. A le atu e wha fo i umale au nanga wha lo ia. I lalo lo loia sili ona, whetu una i mai le loia sili, le loia ma le loia ngafa ma le vainga o mtanga aluenga whala popitonga. Ono le tūle nei, ua whai loia mtanga aluenga whala popitonga le malo, a e le mawhai o na lato tau a veina uma tiute, e tala whenga iai, o na avea mawhau tua sili le malo.
O nisi mta upu o pau lava na o ni mta upu whaaloto I whale mta ngā luenga whaala paputonga. Ai a olo ina tau a veina mta upu o ngā yeitu a lalo whaale malo matu a lalo tala whengai I taimi o whaamsinonga. Wale mawhai o na latu tau a veina. Whamanatu ai mo le sefe le tupe, sefe le taimi. Mawhatu lai le ofiso le loia siri le me te tau o na iai. Ua te tau o na toe ave uma vanoa nei I lalo. Ole mta ngā luenga ale loia siri. E whaatonu tonu wholau ai le anga waa. Whaatonu tonu wholau ai le ato o tō le uaunanga. Ma whaatonu tonu wholau ai tūlanga umalava o whautuanga whaale malo. Whaale tūla whono. Ina ia mawhai o na ausia uma ai inga. E au no ai ma se toi whisiringia. O nisi o whautuanga mai nisi o loia mai whafo. A to ai fo I manisi o whautuanga e toi mana o mi ai le whaupoponga o le ofisa o loia siri mai whafo. Ai ua te tau o na whaatula I loa le malo si anga ato o toa. E wheso soani mō le loia siri wa tofia. Ina I ato o toa le waunanga whaatula whono. Le whautua ino le tato malo. Nona lua ia ua tāpena le tato malo. Mo le taringa malo o le ipo le lalolangi. Ia I tūlanga o le tāme sanga o le ipo le lalolangi o le awhaia mai Samoa nei. I tūlanga tau sisinga me mamafa. O lea ua tāpena le wha moe moe. E ngafa ma le tātou Oceania Weightlifting Institute al Pasifika atoa. Ia ma o loo whaasolo nei tāpenanga e whaia mai nei I le aso lusu limo aprila I le aso ono me, lua whelusu ono. Ma upasia el tātou ka peneta si tino I tupe valu se lau ma le iwa afe, lima se lau wafe tāla. Valu se lau ma le iwa afe, lima se lau tāla. O lea tupe o le ata pena ai le nei ta milisanga le lalulangi whaavao malo. Ipo le lalulangi o le awhaia mai Samoa. Mai o le a ngafa pea lea ma le tātou asosi sisinga me mafa. O lo o whiangai ia ma le tātou asosi lo ile whiangai atua pepe. Ia Jerry Warwick. A warwha moe moe mo le tāpena ino le nei wha moe moe le tātou asosi sisinga me mafa. Tolu ia ua whai wina I le vai asona nei. Sanga fua ma le solua. Le fonatanga alo ia sa fono mai, fono fau le tātou malo. Sa whaile sfalile lente e nei sa la whai. O le asonga fua ma le solua le na ato ma i lima su tasi tu malo. Sa fono mai te fono, sui fono whawai, au whainga luenga, whapurapula ai le manu lauti, a le tātou malo e ala I mea umo leu whaatulangatu. Ia awa le whaangai o ina o tātou bloketi miliona. Tātou watina e o nuu maanga, ma le atina enga o tātou atanu. Le ripoti lata mai, ua siria maltolu suritu malo wa umana tāpena atu, a lātou whainga whaavai ma mea uma, ma ied wha moe moe, o le vai aso lea a sawe a matai o na sainia ma le lienga tau tupe wha mamurua I whafo. Le tasi tesi ma le valu miliona tala I tu malo ua mai au na tāpena atu o lātou wha maumaunga le restala, ia matulanga o lātou plans, ma mea I whaasolo ai I tau lumanga, o isi atina e ma mea o leo o mai au na whaasisi lātou o le tātou malo. Ma e langona le nganga whaaftai, tu malo o e na fio mai lima su tasi tu malo, te fono so whatasi, ia malato o lewa tāpena ina e taua veina tiute whatete fono I te tonu o lesi lima tausanga. Alona wha ia wa asia le tātou malo le tūlanga le nofoanga ta whaingata o lo la wha I la pisi. Sa iaila si singa sa mato o wai atu le vai aso nei ma maita winai. Whai o nisi fufuanga whaatatia lo le mamao o na ua a mata o na iei pere tūlanga o le leofi tūlanga o lo whaasolo o tia ili mea o la wha I tato la pisi. O iei whai nisi fufuanga whaatatia e tupu pea. E wha moe moe la whatūlanga nisi vaenga ele ele.
le lava le tunu atoa o Samoa atoa o le lafo mai la pisi tawhai ngata. Peitai, o mai tawina o te tauna whai nisi fuafuanga e wawai nisi o ngā ele o Samoa ma le lau mamau mai I ma le wawe na tumu o le la pisi tere I tawhai ngata. Ua a mata ona le ofi le vai ngā ele le sa fuafua I fo. Ia, o le whapena fo I le fuafuanga mo savai ma o lo ufatatia nisi o polkalami. Ina ia whaia nei si suinga fau ma le aonga la pisi. Taimine nei, nā le tuu ai tono le lori, compact, abatu, lau lalo tanu. O te tau na whai nisi fuafuanga I le mere nei, e amata mai le ilo ina o la pisi te tonu a inga, tu ese tioata, tu ese plastic, tu ese ua mea, tu ese isi tūlanga umma o la pisi e mwhaina sunu ma whao iei nisi o longa osi. Nona winga, a tātou le whaia le mele nā, e le umma fo I le nei 5 tausanga. O toi su e fo I sesi o ngā ele toi whaatino ai, la fo I o la pisi. Au o la fo le mtanga luenga o lo ngafa ma le ainga o le tātou o tōta la fo ai. I nei whaatulanga nisi whainga fau, mo le nei wha moe moe. O lo wha soro pēr le tui nātu o tātou ngase, tā pena mo tunu mamao. Lo fa solo pe vai so uma le la loifo le 5 I le se fulu ngase. O lo fa solo ia mo intia ai mai se ia New Zealand e pe ona fa tulanga ina tulanga masani. Vai so nei o lo usui ai le fono fa pitoa au malanga mai Amerika Samoa. Puinga security borders. O lo a fio mai ai le fio ngal tamai tai lo ai sili mai Amerika Samoa. Fionga komsina leo, whaatungtumunga uma o le wā I whafo, tainane le tūlanga o lato uma o lo ngafa, ma le puipuina o le wā whawhenga iai, o so tanga whawao malo, ma le sau suia, su 5 le malanga, na mai umai le malo Amerika Samoa, sa ngafa ma le talanoanga sa whenga iai fo I nei, ma tātou officially nei, harulungo le tātou Borders, Tiute, warulungo le komisina leo, o tātou Foreign Affairs, ia tūlanga le tātou Immigration, ia mame whapena. Mai o se whasoa ua maitau inai le te leo le tūtāua. Te le mataupu sa taranoina se teimina mailo li potium alo ia. Whataranoai whawhaingo fiaino fe malanga inga, I le vāo visa apalai Samoa, tutuila. Whawhaingo fier whawhainga le ngaino tangata pe na irwhela wa ingo tangata le vāo me stakis. Whawhaingo fie le sailinga o awala e puipui ai Samoa mai fuala au whasaina. I tūlanga o le sotanga wāwala lata. E mwhai ei o na mai o I o le puipuia. Siaki ino uta a ele ia mai ai tutuila mo Samoa. Whapena whulitaunu mai mo Samoa nei. Ma ia ele tere tununga ia te lele sao tāua o nei whontanga tāua. Mai o le a whaia pēr ta pena ai le tūlanga o le tāpenanga o le tātou ato Samoa. I se teimi o mei o le tausanga le nei. Ma lo tāpena o a ia inga uma e amata iPhone o amata nei. Amatanga luenga o lewa amata mea. Ia ona ia ile o le wha moe moe. Ia e tāpena ai whainga wha vai. Mo le tātou whonatele o le ato Samoa. Ua tāpena le tātou UTOS, mo le wha moe moe o le tātou investment mo le tātou valele. Le lava ua wha solo tau lumanga o le listala mo I la tau lo ngā solo mai. Ia e fia invest I le tātou company valele. Mai fia whaari atu, whaisito tele o le atunu o e ngā solo mai whafo. Le ngata fo I leo lau whaisea umale e le UTOS I le teimile nei. Ia, e mai tauina ua lātou o foina fo I lātou shea mo le wha moe moe lea. O lo iai le wha moe moe I le whai unga o le masina le o Februari. O la iai le malanga wha pitoa e teita ia le fionga le Minister Tupe, ma le UTOS ma le au whainga luenga. E anga I atu e wha so solo atu a mata atu I New Zealand. Au Kirani, Wellington e Karaistete. E le stala lo ia I lato e mana umia le lato investment il tato valele. A maea, I ana wha soro vole Australia ma Amerika.
Po fe lava le mea lo la la pa ia mal malu le tatou atunu. La tau te mana mia na la tau investment le tatou palele. Ya, ma e ve vol ni ava noa e va toisi fa mam la manga le malo. Ono le wa matana fe siringia. E fa pele ye ni fenga va vai mani tu la fono. O te fa lia lo i atu. Wa umana tati tia fenga fa vai matu la fono. Ia inga o company va penei. E le ni mea fau whainga paanga nei ale malo ma tangata te tō tasi. O mana whātātia. Pau a le suinga ma le whainga fau. Ono se teimi mua le nei. Wa ta tala ise awa noa e a fia le tunu atoa. A tūlanga i whaal tūla whono. O le ala leo le whao ngā le tātou UTOS. Ono i o lo tātia i whainga whaavai ma tūla whono. O lo i ai le lima teita ina e ma whai ai ona e alu e teu wha whainga aluenga lau tupe. Ile mea e te whina ngalo i ai. O lea lai whaari manino ai ina ia nei te i voi ua. Vai atu foi o lea sau le tūlanga o le whapea mai. Ia, ina nei mea ane wa mai lau tupe rei lopo o whea be iai. Whamaumaunga, ma mea lo ia, e le mawhai o na avese tupe te tonu se i vana ngā ua whai ia inga, low swafa, o identification. Ata me e te le stala i tūlanga ua ngā i ai lo wha moe. E te le stala mo le tātou company valele. Ia, o le tātou tūtotasi, ia, tā pena le tātou tūtotasi pe ona whai atu mo le tōru aso. E lava ua na whono wha alua le komiti, tā pena tūlanga pe ona iei wha moe i tātou whainga me le tai, tātou whairipu, tātou tau vanga savali, tātou tālonga kirikiti, tātou tālonga lakapi, ia au whai pese, siva, tāleni, variety show, ia tūlanga o whaalinga o loa, whaleainga, mea umalawa, o leo tā pena mo tātou toru aso. E le ngata fo i leo le walaulia o tātou malo mai whafo, ia ma mea mo le whasolonga, o le tā penanga, o le tātou tūtotasi. Ma ua halu lava le i tūtino ia ma tātou soa komiti. E tā pena le tātou wha moe. E walaulia atu ai wha pitoa o ai ni tū mano iaia la tū wha iripu o totoe. Ia tūlanga o le walaulia. E o mai e whaafifia ma tūlanga masani pe ona iai. Wa whaisi Talu na tū. Wha pena fo i whaalinga tau vanga savari a onga. Apena foi tūlanga tau tālonga pe ona whai atu. O le rua vai aso au rumana i le tātou tūtotasi. E ta tala aloa i el tātou liki kirikiti Samoa. Whai ei foi le stala e tā aloa i tātou au nei. A le vai aso le te wila. Ia e walaulia mai champini o au Samoa o lo ia tunu mau. Ma e ta tala le vanoa mo so se au. Champini po New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Tutuila, ia o le ua whātoa ai mai nisi o au. Le o mua le o mai o le Secret Island Boys mai Hawaii. Tā mātou wheloa i ana le la. O lo whātali nisi o au mai Amerika Samoa, whapena foi au mai Amerika. Mo le sairinga champini i tātou kirikiti Samoa. Ia maisi tūlanga pe ona iaile whātulangana o whamoe. O le nganga atoa, ina ia tātou maua se sisi ngā fua mānaia. Ia malwha moe tātou te toe fo i mea sa tātou sauai. Whai mei tia whau, a mata atu la stonai, sāl tātou lotu, so ngā fua sisi le fua, whai whavivianga, e lua na fua e whai whavivianga, whai murinu uto e whairu ma whare o tātou malo nei. Tau lava whavivianga le tau le sifuru ngā suta sirpo, e se foi whavifianga e whai pese whavifianga siva, e mei se foi tūlanga whavifianga i tū malo E lua pese mai savai, lua siva mai savai, lua i tū malo, lua pese, lua siva whapena foi tū mua nei. Alo ave foi le avanoa e veri whaaloalo mo le pese mal siva i tātou uso mai tutuila. Ia, ma wala ulia lato top 5 e ala i tātou tū ngā whautasi. Le foi ta pena le fa moe le tātou tū ngā whautasi. Le fa moe. Tolu aso le tātou tūtotasi. Tolu aso tū ngā wa.
Whaile tū ngā waa mua tātou inei. Whaile tū ngā waa tutuila la tau ia ma la tau waa. Ia e whaile whaino tū whatasi umai waa uma. I lea so muri o le tātou wha moe moe. Kana ngalawa ia tātou tue maua le mesa tātou ia iasfo ia. O le sisi ngā fua mana ia fifia. Ia o le me muli i le toe nā tia le tūlanga. E fo nei vai taimi ma ka lave le malofia. Sa watu ai lava le tūlanga o lapata inga i le tau. Sa unoa iai le tātou mtanga aluenga wa ai tau. Mei se fo i le saunga le mū, leo. Mei se i la tō lo pui peita. Ia wa tātou wa ai pēr ma le whanau noa tūlanga o whana me lave. Sa lo pe tōru le whā, tino mani liu o ena mani lemo o no tā whenga. Ia mei se le maliu ai o le sunga i le lisa tini leo o no se whana me lave. Tupu whafu se i lunga le sami. Mai le umai lava le tūlanga o le lapata ia pero tātou watunu. Ia ono tūlanga o le lava le o to alfa mo le tala o le tau. Ia watu e fo i le lapata inga ina ia mātaala. Mai se whai tete i teimi o tīmunga ma me wapena. Ina ia wene i tue tupu mai se whara me lave. So tasi fo i le alo o lena maua na a fia le tanki fiva. Ia e whapena fo i le watu o tīma inga o no tūlanga o wha mai pisi ma mea umu whapea. Ia tau lawan tātou whai tete. A vea ni tūla e watu o le wha mai senga. Ia inga mai lato uma o ena a fia. Ia ono le tūla i mai o nei whare lave tātou te le tau pulea. Ale nganga malwha moe ia tātou maua se si manga saonga le mua e me se le sefe. Mo tātou uma ia o tātou taum whai pē pui tātou mai suinga. O so whaafo se i mai ma le whaatau tau o le tātou tau. Ia, manatu pauna o nai mata upu sa manatu ai whaasoa mo tātou. Ai la fotuia le pa ia malu maulunga o tātou autostala. Ia, pe iei mata upu tau te whiwsiringia wal tātou wha moe. Ia, mananga wha aloalo. E whatalo whātu lau whionga i le nei vaenga le aso, ma lo sau noa. Ai o lau sili mo lau whionga. O le asa whaia le tau wheloa inga mataita i whono ai tu malo i le aso anafi. E mawhai ona whamanino mai le ale tu langa sa o iei tau wheloa inga. Po a whoini lu i tau o lo whianga i malim ta upule i le taimi nei. Ai me se tu langa o taita i whono. Whamanimo lau whionga. O mana whaile whono mtaita i whono uma sa wa i las whalele len tēnei. O ma waina whaile whono ma taita i whono ma whono whaawai uma mo upolu le asonga fua ma le solua. O le whaamanatu lana ave iai e whaatulanga uma mai i se teimi wawe le stala mo le amatanga o le whaatulangana o i tū malo fau. Mana tua iei i lātou e fau, la lātou tete i whono. E vo i lātou sa tete i whono mua. Tu una i la lista langa sui awai o whono whaawata i tasi. Ma o le vavena atoa mai o whaamaunga nā ma lātou district plan. E o le vavena nā nā whaatula i lātou tupe. O le iei whaamamoe le i uma whepuali. Ua uma o na saini ia funding agreement e ave i tual tasi tesi ma le valu miliona tala. Mai pauala na o le mele whaasolo le teimli nei o uman whaile au whainga luenga o uman tapiki le au whono whautua uman whaatulai a whainga whaawai fau ia e tue pauna le mele whaasolo le process o le whaatulangana o le ano whale o le komiti. O le se ofesili wha mole le ua saunoa le awhionga i le sa ofa apitso e langolango i le talsanga a le HRPP i le whaamasinonga whaapea e le sa au wala o le tofinga o taita i whono o le ase fina ngalo lau awhionga i le amsa au pu wha mole. Ia, o le fina ngalo ale na o le sa ofa apito
a o lea ua vatu whainga whaavai ale malo. Whainga whaavai na e muri ta i whiriwhiringa leo waru teimine nei. E whapeo lato whina ngano le whamsinonga ia lato na ia tau. Ai le ta fia ai whainga whaavai leo whata atia to le malo. Whainga whaavai. E whetutu na i mai lea taimi. E le whapeo mai whainga whaavai na whaile no fo inga lente atu nei. E whawar teimine nei. O ala whainga whaavai usui atu. Whainga whaavai na leo tato waluai ai o la le lato langona whapeo le whamsinonga ia tato whelo i whamsinonga. O le se ofesili whamolmole e se updates o leo e to alua ia na suspend po o ua mau fo se komsino le msanga benga o leo whamolmole lau fionga. Ma nei alo ofesili sao al komsina. Pe a whaise tau le tau whaafelo inga i susu enga le whai. Pa wala melo te lo le wha au susu enga. E le te tau o na whaapa ole le susu enga o tangata i e to lua. It's a serious matter. E le maamali mea leo tangata e whaalata le mtanga aluenga. I le aweo whaamtalanga le ta pena atu i al tūlanga lo visa leo. Komsina leo o lo whaasolo pele le whaatara noina o le whaaiunga. Se o watu mantoto se furu la tolu te famami fo po ye se fo fanga fo ile ale malo famal mole la fionga e te amata no te fai i al vainga le sa fai mo wala puingo te fana fale a onga wale fo te ai fa now te fa solo fo itu i no ma fio anga awala vale le puinga mai se o sa ona mo umi te le ona to ona pepesi tono le to no nei fa mai famal mole la fionga. O umana mato fono ma le tato National Security Committee e iai ma le whalemai tonu o umana avel tu alalo na po isa auto sisi latu lawa latu press releases ona o le tala o le tau ona o le lamatia o tūlanga le whaamai o la ua umana avel tu alalo mai ua alu tangata i e whaila na mata whai oi tel tonu la sirifia soi fu malolo ina me taunu whai e taunu whai apena fo i tūlanga le o tātou pui ngai mei e tupu mai e ana i tāwhenga e ma mea uwhapena o umana aiwel tu alalo e whaatin mai o le mea taun whai. Whionga o leo alo i ona whaasesila e le mtanga luenga soi fo malolo ina le tunu mole no fo sila fia le tunu e ui no e se case o le Nipah virus. Ai mo nai o tatou tangata e au ina atu e tunu mamao wa mai au na sauno mai le CEO le sui office silam tanga luenga lo wa amata fatanonga ai lawa fionga le peona sauno lawa fionga tulanga lo e taimi nei i tatonga senga se au e atu le wa au ina atu me se lawa tangata le e intia taimi nei wa ani au ala puinga po o reach out atu ya ile malo fa malmo o te lola o sisila e mtanga luenga. So stangata e uma mai o na taun fitinga intia. O la sa abe i ele popo inga ni e mautino o se whena i tātou tangata. I re ngata fo i lea o au whenga luenga o malmalo le malanga i atunu une po Thailand e o fo intia wa ave fo la pata inga. E tau whaataftafa ese. O i nei malanga i a nisio minstale sa abe i whautuanga to e mate i tū le lake. Ai olo ye tauna ipu ipuinga ona o le sau alfa mai i le whape whatua o ia a te loa lau o mana tāpena i se fo maloloi. So fesile e anga i le tulanga le tau o loa e me se lava local products o te le whatanoanga ma le minister sai ai sa ofisili ai le tulanga le pem whaion tu ilalo le MCO ia tau o loa me se lava o loa tatou lava tunu pe o mamanga matulanga pena ai sau no main minister taluai o Paulo Valeo le vaenga le o ye malu si anga le MCO ele se tu la fono ye taimi nei e whaatulanga ina ele tau o loa ia tai pe o fuafato anga
o Amarisami. O ia se tulanga taimi nei le malo wifi o le tau tafe o lo mai fafu ale la tau tato i ma o local products lava ia. O le la vea ile fai taimi nei le tato price control board le fa mua. Sui mai tato le mele ia nei o le pule al tangata le tau la na loa. Supply and demand. Le o pasi tato tu la fono. Le la toi di liu le whainga vai tau te toi fo ia. E pule atu le malo i tau o loa. Vadu su whamon tu basic food. Le masanin tato iai. Mai o le nā le wha solo ai le tau manga o le control mo le tau o loa. A o le tau o loa whatu ang ia. O nai tō si fia. E pū le ar tangata i tau o ngai a manga whangusea. Ia mana o loa ese. E re iei se tū la whono i tūlanga le teimire nei. Paule a wala lea wa tiro ile malo le tau sosoani le tau wha mama ina le tau o ia. O tatou wa whangota ia maua mai ia ma lau sao i whafo e tatou le ai ei. O le uwhaatanga le malo se vaenga o ia na. E mai e whaatau ni sosoani e whai o sioki o ia. E whaatau ngofia ia. O malana awe le apopo i ngai teili tiutia ma le ofisa o whainga whaifa. E whaatanga mai le se furu pasene i le lusu pasene o le catch o wa whangota. E mai e totongi le tiutia. Ai mai i whafo e whaatau mo tatou. E leo toi nā tia le tau ngatau leo wa iai i le tūlanga le sita i lau whaiva mo nā tōla vai. Mo se se lau ka la le i ar kaimini. Ai atonu e whao ngā le tūlanga e fsoswani mo tātou le tau mo whawha, tau mo whina o loa lau whaiva tonga ma lau whaiva. Whautai lau whionga mo lau no. O le tapenanga o tutu o tasi e leo sao no lau whionga le tele o pokalame la whatinu ino. O le pesili lau whionga pe whaamata i kia sele ni le ua whaanganga e le malo mo tulanga o le tapenanga ato o le tutu o tasi. O le vai so fau tu whatasir paketi. Mai e le whatamala le malo le tūlanga e tautapena le tato tutu o tasi. O le taimine leu tatia le lima se la wafe. Paketi tatala na lena amatai. E ono tato fufuanga. E tolu aso. O lima se la wafe na le afaso le masen tato ye. Na lai ono wha mautu lima se la wafe le na ile afaso. A tato taranola pe a whara ita. E rumia afaso lima se lau. Aso ato miliona. Ina fitu una ile tato mei ta pena. Alfa mo mo la vai. Ta pena le rei tato tuto tasire nei. O le aso sa tato tuto tasi. E au aloro lau pe o le wha alolongia. O peise me fore le paua inga tika box wa uma. A o le aso le tato tuto tasi. E tau tato manatu natu le iai. La mena na ina sisi le fua wha whena whai. Oina whaia. Tato manatua sa o tonga o tato iai. Pule tato ia tato. O whiola mai tupuranga. Salato le sa vavadi tu ni le fo taute. O pena no se aso furinga ngwa ku la nga maile al malo si le fu a uma. E lei se fatau. Ale nganga atoa le umanatu ai. Tatu toe fa manatu i tupulanga la lavao tupulanga fa me tatu manatu wa nga nga fa yo tatu matu. La so fa manatu mo tatu al paketi se io o vaso le pe fisi na mela a fatulanga mo tato va mai. E manino lau sau noanga e lea ia ina ele malo ia tulanga mta upu whaalo toi whale i tu malo. Ai iai i tu malo o lo o iai na o se vaenga o awhio ango i tu malo pe ia la tu tele talia ina le tulanga o ia o mafua mai lava ia o no tulanga o le poloketi. O la se sila lau whionga ma le malo wa na o se vaenga. Lela tu te ena ma fina wina ma piona ye tu siwa wo o mai fo ima a wina mai ala lango e isi nu ole isi afi anga le tu ma lor bloketi ma matulanga o fa e ono tau fia isi mai on so la pule ya lo toi fa le tu ma lo pe fa ele tau fia ile pokala mela tu fa sa fua
Ia, e ina I tu malo sa ia tunga lunga. E re na tia le foi sa o mai tu malo ma tu tera no inisi foi tu malo. Tu lo lava pe o le tu malo fa sale langa no mela lua. Sa o mai ma tu felo ia o fa maru rufo le ia I me o taunu ia I le taunu unga filfilinga pe fa val malo. Ia mo tu ala lo ia. O mata upu fa lo tu fale o so lo pule fa lo tu fale. Tiu te ai o le malo a watu la tina e o ifo ta pena matala noa. E lei so a vita uri lei sepa. Tonga fiti. Ai a wha uri uri tō ala se nu upo se pito nu upo se tu malo foi. Ia o lai ala tau. O lai ala tau le tima le tatala e wha au wau e se ploketi. Ai peo no foi etu. E le fina ngalo le malo. Ia poloka le ploketi. O le tau atangia mai wha pea ua ia le malo le pule ma malu ali in fai pule ele ai e ai se me fa pena wa ia to le malo pa ua le tala sanga le malo o e so le pule I whainga va vai o le ua vatu ele malo o lai fina o mai lava fai mai po le alme o le firfiri ai le fai pule le tu malo fa sala le anga no mele lua o le tali ele I apalai na lai ona firfiri ma ngele e vem taita o fea la le metua I le malo ana apalai manua e se ato al tau lumanga le melefa. Ia le mai tau atu lava, ia lava ufa mai o te tau tala se sa apalai. Ele I apalai. Na wai wan sa uno atu le minsta, ele I apalai. E o le lola pala le stala la fai. Al tala le malo, o le tala fai urena. Ele I apalai le fiunga de di fai pule. Ia, a tal sia ia o le ua mai tala e whape ma tuefi lo I le solua. Whape o le ua umana so le pule o le anga I luma le atina enga o le tu malo ma me whape na o uma voi no whai ei. A whape o le tau te atu ngalu o no tau hui bai pule. O te o foi na tu o la o lau kif so songi le ku malo e kau avel la ko fono wa vai pe whape o lea. Ina ia aua ne iei se me tasi e wha le tonu la te proketi. Au le lava e wha solo tera noa ngai lou teri tonu. So al pule, matala noa. Le voi na sisi le mai. Ia, o le lava ua apa e whai tei fono so whatasi. O le teri tonunga, e iei fo le sawa I latou o le e vem whai pule li tu malo. O latou na apalai ma le ato toa, to lima. O le talia. O latou e le apalai to wha e le o talia. O la tau foi na apalai a te te, e leo talia. Alanga le whainga talia ska kai sau I keke. Nala fo na mafuai na whaile a vanoa isi sui o isi I tu malo la tau te o mai e avea matai te whanu. O la tapsili atu le waa lena au mai le spa, pai inga lena se mawai atu nei. A whai nei ai uma ia soso e ngā isi ni e wha mautu ina e le talwhetau I le waa ma ma tato tunu o le ase sila lau fionga ma whainga malo le se le ni la le la ngoto Il tulanga le Ia, tu lau le whai unga na whai e pulenga fo isa I le temini na o lai wha solo le iloilonga o le tau ato le waa ma le tupe na wha tupe o maine mea na wha popo e wha le le waa o lai wha solo le temini nei tau lumanga mai o le atau mwhaile tātou whainga malo le teimiri nei. Ia ua nei mai maua le ngoto le tupe lea. Wa le waa ia te lea ia inga whaina whai iai. Ai lea se I whaatūlanga ia taurumanga o le whai unga tāla whengai. O le memo mua, o le saunga le mu. O le me pito sili le nā o le whatau. Wa le se au ngā le tātou wa e mai le waa. O le ua mai ri poti. E le saunga le mu le waa mo le whelua. E au mātupe, ai te ua mai le waa ngā urua I se o ngā sami le waa o a polima msawa ina lea o ngā atoa lea. Alwa mo morena, o le melena na toe tiro e malo, alanga walu le whaingo le waa. E no koe pa mawa e uma le waa. Whiololo fo le tupe wat. Alwa i le malo. Mai po la le sia ua le toe whaatula, iei le tūlanga e toe whaola le tupe le pa whapeo le whai unga mauture la whai. O le whafo. Malo lava so no ila ufionga ta il malo. Lo ufionga fa mbule no fia fa manino le tulanga foi le mata upule le
mau i le soifua stasio malo le malo ona o ngā luenga fwoi ngā tei whale. Ona utele ia whamatalanga e le mta upule ni mafuanga ia ai ona ele i mawfwoi ia se avanoa ma le awhionga i le komisina. Pena o meiseli po ti whamulmole lau awhionga a le mtanga luenga o leo i whamatalanga moli malo i o le tūlanga na mafua ai ia ona mau le soifua tūlanga ona le fwoi e sa inisi report in whapea mai ele whaunga ina i ne life jackets tūlanga whapena pena isi report i wo mai lau whionga whamuli. O teimi ana tupul whavelave na wala au mai eile whionga li komisina ia te au tupul whavelave. Mau ina le te oto i elsusu engal teimi ni nei. Au te taofi se teimi wo o mai se li poti alo i al komisina o leo ia molfa mai moe. Na paua le fesiri mua na o fesiri komisina. Pesana iloa ina le mission lea, le operation lea. Tari al komisina ele ilongo ina ia. Silona lua pesa faini o faola ma mea i el temi lea o le tari al komisina o le tala le na la tala noa le sa fe ausi mai tai ele ai. Ia o le tala lona lua o lan mafu anga na lina o sa longo al komisina o le tari le ai. Ia o lalai a o leo le temi le nei suenga atoa pa lan me na lina mo mafua na alu le operation le sami ai mexi fatoa umatu lava le popo inga leo i tangata lau tele e aua na iso ona o tele le temi o le whare tonu le tau o manatu langa wai usoi fua le fionga malo le malo ala u fatonu ina le fionga le komisina ta pena le lipoti na mai le po la tonu le mafuanga tupu le whare velape o lo tali tonunga o li leo ma au va sailor marine va pe maritime leo o tangata wa o ina le ele te tauna na yesi tu langa va pe o tau fisiringia to mai anga va lungo sami o la tone le lungo na fanua they are well trained people mai le te tauna tupu se me fa pe mo la to pita tupu fa me labi mai ua maliu fo i le sa vele va yo no bing ola to uma sa fia ale fa solo ia tu lango susu enga ati lo ama wa mai wa tato mo wala tala sa ola va o mo voi no fa to no o tai mai le marine tai i mataut ai uma camera siaki uma polar sa ongol mentu wa tauna ye uma kan mo surround ele fale termino e se ele va ma termino mai e ma me fa pena ya ase fa solo peso su nga le Ilo fiunga ma laf sim muri fa mole to tu loina level mta upu le tu ta longa e wale mo ta watu le la fa mai foi ia mustai mo foi le house style o le broke up foi le mole au si isa mo nei lo fiunga ona na mau ni so fa ta no nga i tu sanga tu nai pe o le ilo lava ia tūlanga fo i leo mō whanau ia ausia ia tūlanga o taupine auram tūlanga whapena. O whiu ta otoi ia le lauliliunga lea whamola o whiunga? Sa au whatonuina ia le mtanga luenga wa onga e au mai ia ni whamaumaunga o ni pine sa ta tauna to tonki. O umata tia wheng whawele malo pine aulo maua le award pones o le fa tali o te lo ita to pine na mo mai ta longa muri nei a le fa tali ele suia le tato fina va vaina e moa taui o la to te usia pine au sai fo manuela o fionga ta ele tunu o la fesili mua fa mole la o fionga le ta pu sa silingia ia le tai fono voile o le Natural Disaster Committee le fionga ia le ala salanoa po fea ua anga ia le ilonga le sa fatino le committee fa pitua mo ai nga me so pisinisia sa afia le motusia so o le tisi le ala sa no mai le fionga ia le ala salanoa le ua fa se atu ilu mo kapineta
Ia o le fisili la lau fionga po o ia il whaatale noanga po sa ili ilinga kapeneta whamunimole. Salo po le soruru le vaso fo. Ai whaftai wa mai. E wanga ke arnga meu le wanga kaunga mai. Ai whaftai wa mai. So hopefully next Wednesday. Vaso fo. Ona maua ile o tari o la visita. Whaftai lau fionga. O le si au fasili whamunimole po le si au mta upu. O le se matou whaatale noanga ma le fionga le sa whaapito sa whailava iaso. Ia o le mta upu mua lau fionga o lo whaapea mai ia le sa whaapito. O se ia le vaenga whaupuwhai le fast po le malo mai ala o le tūlafono. Ia ai mai ma le whaatinoinga o tanga o pūlenga lei. O le asa o silsila whamolmole lau fionga. Ia o lo na le na fina ngalo. No na lava le na whauinga ina le mele utupu. Ia o lo teritonu. E le ia se me o se ese ai ma wala whatu la fono. O ai inga uma ia whatu la ngai ai inga whau le malo. O swinga te tau o na whai i le teimi o te tau na whai ai. Ma o le ai inga fo i le malo fo. E pule le malo fo. Ia na whinga whawai fo. Man tuor fi na unga mai le amatanga. Ai le tula i mai le fast. O le fisiri a lea. Wheko keo mai pa kupe whai mai mengi. Wā whainga ko ke whai. O la ua maure na whai. E mātou te le muri tai ni whainga tuai o iai. A iai ni ati na e fau. Mani mea fau e mawele manu ia fau o le atunu. E mai sui whainga fau. O le lava lai wha solo tātou whainga fau. Solo tātou poroketi miliona. Whai whainga fau. Whai te fono. Whai fono wha mai. Wha solo. E le fau whaurisi tātou whainga fau. Investment le va lele. E le fau wha solo. Wala autanga tauma. O whainga fau mana le wha solo. Ia tonu nei te ua tatau whapea. O le mea tātou sa wai. O whaingana tātou sa wai. E re muri tai whainga malo fau ini whainga whawai tuai. Pea ua whina ngalo e whainga malo fau. E sui, ma whaatino me whaatino iana ai ainga matina e fau tauna whai. Whaftai lau fionga. O le silam ta upusala ngā fo e le fionga le sa whaapito. O le whina ngalo o fia me whapea o le ona o lau fionga le a vea ma minista voi le o le legislative whamulmole lau fionga. Ia o tūla i mai eila se fesili wa fesilingi a e le sa whaapito. Le tūto o tasi voi le o le pule whatonu, ia o le palemene, ia e whapea fo ia le whamasinonga. Po le asau silsila ia i whamulmole. O te leo ai ai na le pule al whonga whitalai. Ai, pule al whonga whitalai ia i le whatulanga ino ana mta upu. Te leo ai ai na vo le pule nga al whamsinonga. Wala iei whesola ia, wala na whamsinonga. Ai, ono le whatula i tūlanga o le temi, tūla ulawa fo ia le tūlanga o le tūla i mea le tōwha ia ale vena ale. Ia nai tō te sifia. E tauna wha mama le tōwhinga mo ale nai tō te sifia lona situation. Io o le tangata no uba ai mo whiri. Ai, tūla ulawa fo i tūlanga nai tō te sifia. Ngā lai o na toi e mai le whesa, ia ma mai le tūlanga o le Legislative Assembly o te tau a vein. E le wha pia tū mawai. Ia le se mea whau le tau a vein le pālemia o le Legislative. Ia tau ave voi tūle e pai aso ia. Ia almena, se almena e pule iau. O au le tai o le malo. E pule au I matanga renga e ngafa mau ma le vainga. Soso ni ia I le mea tūlanga uma. Ia nā mea o le fesiringia ia tūlau lava. A te musu e whai atu se tala I e fo I sa tai ia le tunu. E tū mai e se e whai lata pule. Tu mai o lewo te ia le tunu le nei teimi ioi. Tu mai se fai lo teimi fa pale mia o te fai ai le filifiringa fa pale mia. Ai le lo pale mia e fa tonu mai le tau fai mele mele. Ha malu lua tua I fina ngalo ia la ua mtu ila e polo o fai am tau fai melmena. Tu mai le ava noa o au le te ia le tunu. Tu mai le ava noa o te fai le tonu.
Malo whaftai leo whionga. O nā laua whionga o le minista mtanga luenga o leo leo. Ia, e le fesili tuli loa whamolmole o na le mta upo fo i lea sa i le maliu fo i alta mai tai tustala lau i loa ia pali. Po le ase ripoti na o mai ua tele ia whamtalanga wangi ngā o tele fo i ripoti. Ua fesilingi a i le whatinonga le process fo i lea whatino i mtanga luenga o leo leo. Pe a maua atu, pe atu lai mai se whalavelave whapea. O na le ia i lava ripoti ua mai tanga ese ia whamtalanga. Ai po le ase tala mai komsina o leo leo i lau whionga. I le process e whatino i leo leo. Pe a whapea tu low lava. Pe a whapea o stangata ua pule lona soifua. Le ale process ali mtanga luenga o leo leo e whatino whamolmole. Sa o mia le pule whalpui atoa lava. Ona na o vai tele atu nga lunga ma whaupunga leo wai lunga le Facebook. E whelanuna nua i ai whaamtalanga i tūlanga me tonu ale te fsiringia. Mai sa whaamtala mai fo lato pito la au sa fsiri ai mea umalama. O le a le saonga le mu o i lato o lo tawhia. O ato ngā luenga e whai pe a whapeo tūlanga le i tangata tawhia ma tangata o lo i ai le whai te tenga. Anga lau tupur whawelafi. Ai vore stangata tawhia le na mau atu o whawhau tono kālo na vai. E o mai le soa le lopo whea wo iei. Le la wo o mal temine nei. O le tangata tawhia ai mau atu o pule le ola. Le upule na ale na sau. Ai o te tawhi. E leo se mea te tau o na whatamala i ai le mtanga luenga leo leo. E tau na whai mea umale te sau no mai ai. O le ale au wala e whai. Pe a mau atu se tangata ua tulau lava. Wo o il tūlanga le. O ai ai ngai whai. O le ane me tau na whai. Pe la tue whaisi piao, pe la tue whaatei po ola po maliu. Ia po la whai lai inga sa te tau na whai e pe fitu la sa tau siakir potu. Me wha pena. O la lai ta pena la tu ripoti. Ta pena. Aoa, o te aru nele sto na ia siasi. I had to go and see. Ua umana whatu o te taunu ua tu lasto na i te lato tiutiro mo uwa i tino au. I le mele ina ia uane o whaise whai unga e po se whaamtalanga whaalongo. O te whia o le mea na mali wale tu stala mo o tiutilo po a uma mea ina ia o ngā tusa se ripoti e mai. Ma le mea o mai i atea. So le la tapena la si singa i lasto na i nei. Al tūlanga lava i al mea ua tupu. Sa o fisiringi e foi. E te tau ana i eini cameras le lei. E wa ai ai ia le e tūlanga o me whapea. Ina ia manino la tūlanga lea. Wa ere lo lau tau mai nei. Ere lo te mina whai e le teine le mea. Mafu anga whapena. So, o le la ua awatu ai le tūlanga poa ina ia whai ani tūlanga uma ina ia i loa tonu le mesa tupu. O la ua umana taunu mai a tātou tangata fō mai whapitoa pe whalatist. Ma o te whiawhia whailo atu. Ua mua mai tātou fō mai whapitoa i se tau ngō whia sa le maua ngō. Te mua mua lenga sauru whiki rea ka alo ya kākou. Ka i rose la wafi. Ai ua ngā iori tātou lo ia siri fō i ana pa anga i New Zealand. O le lai mau mai tātou fō mai tō rua le wai nei. E le aise to tongi e whai i tau tonga. Aina o lato hotel, ma lato pasese, ma mea uma whapena. Ma sa ofsiri ne ipo le awha awa woi pēr i le. Ai whai mai ioi. O le la apso soni meo nei tangata sa mai mo mua fo. A le whiki i renga sau, wa kaunga le koe o mai. O le li ina le na sau kau saingir kako kongka la ke dua sela wafi. Ai koe manga o e koe Nenku ka whaiwhanga o nganga karua ngeia. Ia, whaftai le tamai tailo i a siri le uto e maua le neifso o taing. Ma lewa umanata oto tino ma liu to lima. Vave, mai le to e tāwhia mo le tūlanga mo le tātou whaamoi. Ai toa le titi le tātou tu pēr wai. I le tei whaatu sa ria le tau ngā tā o le. Ma lea lau karanti o le waina i tātou tangata whapitoa.
Malesi tātou la sanga mo for long run. E abe tātou tangata, o leia ia tātou fo mai whapitole nei. A tauna e elisi tātou courses. I mea tau forensic. Ina ia mawhai ai ona pāsia me le korona le ale whamsinonga. E mwhaina o tātou tangata ia ta oto mai ia. A e peo tūlanga na le e el te mini lau whawsiri mai. Te lele ngā luenga e te tauna whai. Tala vona al pure al whalpui pui. E te tauna mana o mia e leo al whalpui pui. Ona whaini training. Tui ngā mela leo le mau atu tangata o e le 11 na whaise wha tūlangana se me wha le tonu e watu whaise rai vei mo por si pia. Whaftai lau whionga. O le tūlanga le mta upu o le o toi wha malusia ma toi wha lele ia tili e le ofisa o le loia silinga luenga. O le tūlanga lea o noi e inisi o reporti fo i whailoa mai e whapia. O e ini mta upu fo ia sa outsource e le ofisa o le loia sili loia vo ia tuto tasi. Ai pe e isin se reporti o mai e whapia o la wato e vatu ia le wato e vatu le circulator le ofisa o loia sili. Ina ia toi a mai tonu ia mata upu ia tau whamsinonga le sa outsource I lo ia tuto tasi. Po se tasi leo silsila o vaenga whalele ia voi lea tūlanga o ngaluenga whalele ia. O toi tiltilo ia ile malo. A hoi pēna whatula utala. O le loia siri. O le whau tua siri le mano ili. Mo le mano. Ala mele utu. Wa outsource ngaluenga. Aisea, wa lai sei tu tino malo si o le loia siri. E whaatino nga luenga wha loia siri. Whau tuol malo. E la koe au ma mai lo ia le sa wha te tono mtanga luenga wha la pupitong. E o mai toi whau le tu tino le malo. O mata opu tau le malo. E ta tau o na tau ave le malo. E a le wa outsource I whafo o no lea. O le lava lo ia le malo. O le lava po le whatuatuaina po le lava. E te tau o na toe whaatu whaatasia le tu tino wha malosi le au nanga a le mtanga luenga loisi. Ma msalo ina le ua e le tasi si tapenanga. To leni, le no pusaini ane le pepa e tau nu mai nisi o tangata keisi whapitoa mai New Zealand. E mai e whaia o onga mo tatou loia. A me se altulanga prosecution ma me uma ina I o latou loa uma ai inga e whaafoe inga luenga whaale tau a vengo le tūlafon. Au te loa tapenanga umana lo yesi. Tai lau whionga toi tasi ala ufasili whamolmole. Lei ono se mata upu voi lea e pe ona e sila fia o te fasili so o ai taimi o tatou whaatala noanga. O le mata upu lea se nese. Ai pe e ni whamau ninga mani repoti o mai a o lau whionga. Ua lea e ia whana wā o ngai ia whianga tū maule o lo o tauina le loto tamu whai. La songa fua lea sa e ia o ngā whanau. Ai pei nao atu mātua ai toi whaafo I le pulea o ngā mawhai a onga. O le mea utupu o leise funding. Leise funding a wha lea laua o toi tuu I tua lea so mua mati. Ai o lo o fesili ngia fo I laua fionga. Pe maua I se funding I lea taimi. O naua o le whaafitau li nā lewa tūlai mai le vai aso. Le nei wale ia e whanau ia. Ia whianga tū maul soifua. Le au tau ina I lo tamu whai. La ofisili whamol mole lau fionga. Po o mai lea mata upu pe sa whailo mai pe o le minista pe sa whailo mai lau fionga. Ono lewa I uana a fia o ngā whanau whamol mole. Sa o man mata upu le mana o mio so soani. Sa o pasia le mtanga luenga o ngā e tā pasif so soani. Ai wale leilo wha mana tu mai. O la o vai I se teimi la ta mai. Ta tia mai se I ofisiri po whea ua. E tauna whaise fufuama. Ai whaaftailo o whailo mai. Tayo telo fasili na mai ona tali elo fionga. Al mata upu leo to e tau te unga I o tato official lawyer sili. E sa ole mai tau atu le tele o mata upu I outsource tua. E ona toi whatu la il tato NPO. O le fufuanga le nā wa umana tau tino le tato o nawa tau.
o mea umana se I whaso solo se I mautua le alafo pe le vai mamao I tūlanga lau tele se I whamalo si mua le tatou official lawyer sili. Awa umana tau tino tu e whatu lai tatou National Prosecution Unit na. Silo na lua whamal mole loa whianga o le tātou wa alele. O leo lea malanga I le le minister malana o malanga I overseas. Le foi mai tau watu 5 se lau le minimum o le investment mo tātou. Tangata lava ia Samoa. O le asa tūlanga o toa ia Bila iti tuola investments more foreign investors. Whamal mo. O le upuai ana lu le tunu u tarafata itai. A whapeo Samoa. 5 se lau tala Samoa. New Zealand. 5 se lau tala New Zealand. E leise limit. O le 5 se lau wale na tau mo tatu tangata lau tele. A o lunga atu le au commercial. E pule la tau. E le whatapu la afo. O iai nei tangata ua whaelo mai le latou inkalesi. O latou le la afia a wai mai tulou lava iei tam whanau le au ta alo tātou rei whafo. Le au rakapihi Amerika. Ia mana inisi o tulou lava tātou tama whanau o ta alo rakapihi le ia tunu mau. No mai o latou mātua nei e te au e mana na o e whaelo mai o lae fia invest. Ai leise limit. O le mea la vai ana whaanganga le tātou te 5 se lau ia o mo tangata lau tele. Mole loa whianga. O le aso le ana whalau I loa ai le li poti ale officer whainumera lato poverty report le na whainga mai le lua whesuwa le lua whelua tolu. Le o mai tau inai o le li poti le whelele mai tu inai. Ia le tūlanga whaile le mativa, le poverty, ma le tūlanga le mau o whaile tono le tātou watu nu. O le mai tau watu o pewa ua tūlanga le mai tātou I le teimine le li poti. Whamatalo o whionga ele o le tātou wa polo keti ele o tūla I me le tūlanga le whapena whamalmo. Ia e pea le tūlanga lau tele. Ia sa tātou le te pese ai lava. Lua afe, lua sifolu. Tātou mai tonu, tātou ta alo le tātou GDP, tasi te si ma le 5 piriona. Taimile nei ina umai ana lola le tātou no whainga len te atu nei tolu te si ma le 5 piriona, si tianga. Tātou mai tātou foreign reserve, sa tātou I lalo le 7 miliona. Taimile nei tasi te si ma le 5 piriona, I le 2 piriona, tātou foreign reserve. Tātou ai tālafu, tātou mai tasi te si ma le 2 piriona, Taimile nei, le o taalo dalo le ono se lau le 7 miliona. O le fua whata tau wala na te sauno mai ei. Tau sanga watea. Sa ere upu lea 5 tāla le tangata le vai aso. Taimile nei, le o walsu tasi tāla le tangata le vai aso. The latest report, 2023, walusu tasi le tangata le vai aso. So mai le 5 tāla le tangata sa tatou sau I tu atu. Wate le paketi available mo tatou. E ala ese ia le whaapoponga. Ai te lele pasene o le tātou bloketi miliona tāla. Ia, si sila wa lau lea whatatau. O le te leo le tupe tātou te tu ua I di mai whata avidi ele atina o le tulu. O le te leo o le nao le tali me o le tamau ai. Lena iei nei le 12 miliona 2.5 suafe lela ave mo le back to school. O te talitonu. E te lele pasene te leo le tātou GDP. O le ta avidi te tonu le tonu. O me lava nei, e wala le tātou pasene le wha pasene le nupi wha. O te talito. E o atu ia iuni le tātou tarafa tau, iuni iu lai le tau sanga nei. E la tātou vai, e si tia. Mai le miliona tāla, e le 2 miliona tāla. O te talito, e matu le 5 tau sanga nei. O tātou tala no GDP wai lunga atu le tolu te si ma le 5 piriona teimine nei. A pena fo tātou foreign reserve. A le alu al tōninga o tātou ai tālafu. E le o motu mai o te tonu e si tia. Le avanoa o la ofisili mua la wa fionga o le tūlanga le o le se lau 5 le whaapea o le sosoani mo le amtaina wa onga. Ben faiona tali mai la fionga po le ase tūlanga o iai ia le nisi o tāpenanga a fono whaavai. I le vai ina o le ase le ni whaamon mo le la fionga.
e ala tala no atua ia i lo tu malo o lo wai tu malo ia o la ua whaatulanga mātou lisi o le mele mate whaongaina tu whatasinga o le stusinga ingoa le stats e ma lisi palota lo tu malo o lisi palota e ma welta matina mai lufu tasi lalo i foloa e o whanau umalatou ia le stala i lalo ona mawalola i o tangata lava ia sasina a pena foi la mātou tangata ia no nofo i nei a lea e whai montanga palota atu i savai lato uma o le stala i lalo le lisi palota ma lalo le o le afianga i le ainga whapena fo a tono se tu tāua lea e whaiele le stala lava ia a le tu malo ona o lela tato wone tangata uma lava e anga vaa o tangata o le no foi tu malo ma wo uma foi na fautua ina i tu malo taitasi ina ita pena ala tolis ia wana nei mawal mele o le mawal tupe nei tu mawal tupe sava ia wana duplicate pel melen tu falta to tai lima sutala e uma ne o lo se la rusu wa falta to population ona melan na o le mau fa lu tupe al fa mai la vai ole ele uma atato fa manianga va pe ai pela tupe le nupi fa fengo fiela na le stala tata ole mele ole tunu ato ole vinga tanta pena le fa va ai fa ia ma le matona ta pena ngolau fa tonu matou tu malo ia aru ngu fa no fa ngai esa sina le tui ma op o to tusi uma mai tangata le sa vai ta to le sa vai o le anga ia tu i da ta to le por langa sa vai fa pena po ala fa solo e fa ia tu singa ingoa li tu malo Ili lawa fionga le ase no mera fa ta ita ia lo sila ia le malo e toi a matalia ia tulanga peone ia le tanto va le lawa fionga. Ua fa alua na fono le task force. Le task force e fiai tele le au ata mamai o si tatu tenu e le tulanga tau va lele, tau tupe, tau maketi, insinia va lele e mpailati. Ala tu fatasi paketi. O le wha moe la vai, o tato wa lele le wha solo, o wa lele fau, le ta pena. A e ta tau na tato a mata mo le tūlanga, se ta pena, e le na o le wa lele o le ta pena. E ta pena le ano whale o le Samoa Airways. E matua i ta pena le ano whale o le company wa lele. Langa e le wha pea, mai tato wa lele fau ai operate le company tuai, e ta tau na ta pena le tūlanga le lava pai late, lava i latu e feita upe, lava tūlanga le marketinga, lava human resources, operation, traffic, whale insinia pai late, tangata latu te whaia. Ma latu whātasir paketi. Ta toa ia aim o whaale le fau. A lai a mai le fau tuanga ale au pai late ma lato uma. E te tau na tātou a mata mo moi company e mai whaale le e a mata le operation. I o atu le teimi wa tātou se i tātou whaale le fau. Aua masani le whaasolongo ngā luenga i mea e. Wane e mai tatou vale le fau tatou a operation. E tatou a mata mo mua e. E mai vale le whaatulanga i. E oka tatou vale le fau. Pa tatou e le mwhain tatou le oka e tatou al vale le fau. Ao le whaasolo i e tūlanga o le risina e a mata i te mire nei. E whaatulanga le whaatulanga no le mea tatou vale le fau. Lena lengta pena le tatou inis. Tiri mulmuli lawa fionga ia. Masalo o sila fia foi lo fionga tūlanga peona ia le ta ua ia nisio taitai. Yo vaenga wha upo whai peona ia nisio o alo e whaasino i lawa fionga. O lo wha peona ngā lulua i nei le ofisa nei. Pen whai ona tali mai lawa fionga e wha mamalama lea tūlanga. Ona lea ia nisio whamtalanga lo wha peona o foina ia le tautua ana ialo foi whaasino i lawa fionga i tūlanga peona ia ngā luenga wha tino le ofisa. Ia, ua umana o tali atu i tua i ngā whaapea o leto tongi le malo ia lau whanau. E le aise me whaapea na tupu. O le au nanga lava ia o lo ova ia le ngā luenga le malo. O lo whawhai ngā luenga tangata i tono le malo, i tono le ofisa me malato o lo poia lo pui ngolo saunga le mu. A lau whanau, o le au te whao ngā ine wa iei me tau wa.
Ia, ma le tūlanga le pui ngai mea tau whaulawa ia. Ia, e leise me whapena whape o tūla isi tūlanga le whaunga ino sele ni ma tūpele malo. O la o nanga whape ele fau e o fo ia tea. A o tau ave o matua tō whinga te tele whapene. Ula ngā ruenga le sa whai. Sa o tau tua ia wa ai kolone. Sa o tau tua ia tofi lau eti ale sana. Sa o tau tua ia tu ila epa. Ia, se ina o le temi wo ufale mai te tonu. This was my job. O te hawe vai so pena mea ai, tō whanga, whakae ele. Mena sa whai. Ele e whaula ea te au malu tiu te langa lau te ilo me sa whai. E o voi la le temi nei lau whanau. O tangata ia le la tau te whai le o nanga le nei. E o ke a o sa whafo se i maringa i me whape e re kakaunga a fia. O le la tau na langona. Au tai e la tau i le malo. A o au malau whanau, e pui te o walo malau whanau i atea. O le mea o te alu iei, e o mai e whai malato. Ia, nā sa tō vai o le au au nanga nā sa whai teimi si le fia tu le epa. Oh yes, he fully understand. Ala o le fi understand mar temi. E hoi, o le ngā ruenga sa whai, oka. Tau tia, lona saunga le mu, ma le pui nga sa whai, nā tirfia. We were there, guard him, protect him, honor him, with no cost. E se tupe nā rua. Nā wau tō te rote mina ve vesi ele mea, oina tuitua. Ia leua ngai mai nei, ma upu leu sau no mai nei, e peini upu wha oso. E malongo ele mele nā whai mai a sauso so wha inga o lau whanau e mo whioti. Lango nā le nganga ano no tele, wha o loa taua, wha tupu ma whaunga le anga i tangata, i la tauti o me ta pena maini o so wha inga ma me wa pena. E leo i tui wa lea le tunu. A whai ona ma whaunga nai o so wha, ia sau la ia o so wha, sau wa ia e whai. E ua wha o loa taua fōwhina ngalo le tunu i nā mea, a le mātou te tā pena o lau whanau e o po whēle me o te alu iai le latou ngā luenga le nā. Au te le whaia le mea sana whaia. O le whai ngā luenga whaatasi o ia malana whanau, to tongi whaatasi tupe le malo, wha o onga le malo, whai whaatasi e la tonu pito i siri na onga le malo. Ia o siau whanau, o siau i po vai. Ia e, hau e mai lau whai pula malau vire, malau esi. O le awa unanga whaafānau ia te au o le tamao le tunu. Ia peo le whaamamlamanga nā mo le sirfia. Ia. O le fo i e manino lau saunoanga e lava whaia onga. O i o le whaapita o le uti o whaia onga ai o le tūlanga Vele le pe ua sa ili manuia ia whaia onga ia tunu mamao. Ia whapea fo ile tūlanga o le anga i sa ili nisi ngā luenga o no tūlanga tutongi. O le au nanga ia whaia onga lo le lei ai pe o le tūlanga na o le uti o whaia onga. O silisila lo whionga mar whainga maa lo e si i tutongi o whaia onga ina ia fo ia il whapita auri le wata ua telepito la au o whaia onga o ila tuia le o ina whanau mō ata e au wasa mō ma le tunu whamonu. Na songa fua mātou te whono ai ma le komiti whapitoa le tribunal lo tongi. Mai ele ai ase si ele mana o si tongi. Ele na whai aonga ho. Au whainga luenga o malmalo. Everyone. Sos tangate mana o se pei si. Ia au leo whai atu. E fua i tātou. Me le tātou te mau. O lare me ku oi pea lawar kako whaso. Ile se mea o te teletono wina tu lau lava le au nanga whawhaia. Ele na whaia onga fo, leo, fo ma. O le mea lava e vai atu le se rengi o iei. Au le tangata lava i o teletono rona wala wina whafo mai, whawhaia onga, wha leo, wha tentau si mai. Ia le ma fo entu tu mau. Ai, e mātou te whela i nā mele tusi a le tātou tribunal. Pala sisila le malo i tūlanga le tūna inga, ia le whare tūna inga. I tala noa,
tonu fo me lava tatou te ngafa tau li maino al mena e fai. Ia, a tonu o leini si visili, mo le atu le ngang whaaftei tele ili. Ia mal malu ole. Tatou o tustala, whaaftei fo i mo i latou tatou whaatasi malene yaso. Ia, a tonu se i tatou toe whaitau wala ungo. Ia, po feo o isi tatou sui. Pena na mauru mai ai tonu toe mauru whafo. Ia la lea whainga lea. Ia lava le teimi e whaitatou lau ngā tongi ia na taria fia leo ni prices e mo i latou to anga mai tatou aonga. Mo rila ngā whaaftei tele, ia malu le tatou au tustala. Ia, sa moa malau mai mo mai, re nei tū lao le aso, la po i se upu a le tauta mali i lau whaafonga mai, ia malu a vei whale le fina ngalo. Talitonu tatou turimatai le whaingo le nei vai aso, e watu pēr le apopo inga, ia maliti ma inga, i tatou whaetete, e leo longa lava na toa mai au o le langi, mai se foi tō whatau tau ti munga ma mea, tatou vaia, tu lango le lamati o le soifua o whano foi le ola o nisi o le atunu. Ia i level tu lango le tatou whaetete i tu langa i nisi whaafitau li tatou te le manau mia. Tatou tau pule ola le whaingo le nei aso, ma le amatanga le vai sa fau, te le nisi o whiau mtiu te mga luenga, ia ma tatou toi fisiri whai tatou por kalame vore nei, i le tai au mua mua. Mai sere teita ine o le alofa, ma le anga le leo le tua le tatou soifua, ma le ola, manui atu le pai e maulungo si o tatou tunu i tūlanga o tele, sa mo nei ma tunu ma mau, po ma malu ali in fai pule tai nane le kālesia, e mai sere tatou malo. Ia, wha soifua ia mo le nei temi, manui al tau fiafi.